Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 28 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko Rubero abasirikare 45 bakurikiranweho ibyaha birimo gusambanya abana. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko ituri imitwe yitwaje intwaro yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Amakuru yacu turayakomereza kuri inkuru ko Perezida Ramaphosa yirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Amakuru yacu kandi turasoreza kuri inkuru ko byatahuwe ko sekuru w'umuyobozi wa MI6 yari nasi y'abanazi. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugeraho umusukunda. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuahere kuri inkuru ko Rubero abasirikare 45 bakurikiranweho ibyaha birimo gusambanya abana. Urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ruri kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha birimo gufata abana ku ngufu. Nk'uko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, bashinjwa ibindi byaha bikomeye birimo gushimuta abana no kwambura abantu hakoreshejwe imbaraga. Ibi byaha byakorewe muri teritwari ya Rubero hagati ya 2021 na 2024 kandi bikorerwa abantu 93 barimo abana 85 bafite imyaka iri hagati y'ibiri na 17. Bamwe mu bakorewe ibyaha bari kwitabira izi manza kugira ngo bazasabe indishyi. Izi manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakorewe ibyaha, zishyigikiwe n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO, kuko nibwo bwahaye urukiko ibikoresho nyenerwa birimo imodoka zitwara ababikurikiranweho. Izi manza kandi zatangiye tariki ya 26 Kamena 2025. Biteganyijwe ko zizamara iminsi 10 kandi abazahamwa n'ibi byaha bazakatirwa ibihano bigera ku gifungo cya burundu. Mu yandi makuru kandi reka twugire ko Perezida Ramaphosa yirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Perezida Cyril Ramaphosa Afurika y'Epfo kwa 26 Kamena yirukanye minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi, inganda n'ihiganwa Andre Whitefield nyuma yaho agiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabisabiye uruhushya. Ibiro bya Perezida Afurika y'Epfo kuri wa 27 Kamena byagize biti Bwana Whitefield yakuwe ku mwanya wa minisitiri wungirije kubera ko yagira uruzinduko mu mahanga atahawe uruhushya na Perezida. Uruzinduko rwe muri Amerika rwarenze byeruye ku mabwiriza n'ibikorwa bijyanye n'imyitwarire y'abagize urwego nyubahiriza tegeko. Byasobanuye ko Perezida Ramaphosa yamenyesheje umuyobozi w'ishyaka Democratic Alliance John Steenhuisen iki cyemezo, cyane ko Whitefield yari ahagarariye iri shyaka muri guverinoma y'ubumwe ya Afurika y'Epfo. Mu gihe icyemezo cyo kwirukana minisitiri wagiriye uruzinduko mu mahanga nta ruhushya yahawe gifatwa nk'ikidasanzwe, ibi biro byagaragaje ko atari ubwa mbere muri Afurika y'Epfo gifashwe. Biti mu cya 1995 Perezida Nelson Mandela yirukanye nyakwigendera minisitiri wungirije Madikizela Mandela. Nanone kandi muri 2007 Perezida Thabo Mbeki yirukana wari minisitiri wungirije Nosizwe Madlala Lotledge kubera kugira uruzinduko mu mahanga nta ruhushya bari bafite. Biteganyijwe ko umusimbura wa Whitefield azava mu ishyaka Democratic Alliance nk'uko biteganywa mu masezerano agenga imikorere ya guverinoma y'ubumwe bwa Afurika y'Epfo. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri inkuru bwa kwituri imitwe yitwaje intwaro yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Kodeko n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu ntara Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa 27 Kamena 2025 yagize amasezerano yo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi. Aya masezerano yasinywe nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi 3 bihuza abahagarariye iyi mitwe muri teritwari ya Alu. Byanitabiriwe kandi n'abashinzwe umutekano, abahagarariye societe civile, abayobozi b'amoko ndetse n'abagakondo. FRPI, FPIC, chini ya Tuna na Kodeko nibyo byagiranye aya masezerano. MAPI na Auto Defense Zaire byitabiriye ibi biganiro ariko byanze gusinya nyuma y'aho Kodeko yishe abaturage 11 muri teritwari ya Jugu mu gitondo cyo kwa 27 Kamena. Iyi mitwe yemeranyije ko mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo kubahiriza aya masezerano abana bari barinjijwemo bahita barekurwa
kandi ko abarwanyi bayo batazongera kugendana intwaro. Yaciye amarenga ariko ko mu gihe bizaba ngombwa abarwanyi bayo bazongera bagafata intwaro kugira ngo barwanire igihugu, kuko ngo bazora biteguye kwitaba mu gihe bahamagarwa. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko byatahuwe ko sekuru umuyobozi wa MI6 yari intasi y'abanazi. MI6 yitandukanyije n'umuyobozi wayo mushya Blaise Metrowell ufite sekuru wari intasi y'abanazi. Blaise Metrowell yatangajwe nk'ugiye kuba umuyobozi mushya w'urwego rw'ubutasi bw'Ubwongereza Secret Intelligence Service muri uku kwezi. Azaba ari we mugore wa mbere uyoboye uru rwego mu myaka 116. Nubwo amategeko ye yihariye atazwi cyane, inyandiko zigaragaza ko sekuru yari Konstantin Dobrovolsky wahoze mu ngabo z'Uburusiya, ariko nyuma agatoroka akajya gukorera abanazi nk'intasi yabo nkuru i Kharkiv muri Ukraine. Gusa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza ivugira MI6 yatangaje ko Metrowell atari yarigeze amenya cyangwa ahura na sekuru wo ku ruhande rwa se. Iyi minisiteri yakomeje igira iti igisekuru cya Blaise kirimo amateka y'amakimbirane n'amacakubiri, kandi nk'uko bimeze ku bantu benshi bafite inkomoko ku burasirazuba bw'Uburayi, bake nibo babyumva. Yavuze ko ayo mateka aremereye kandi arimo urujijo yamuteye umuhate wo gukumira amakimbirane no kurinda abaturage b'Ubwongereza ibyago by'iterabwoba n'ibindi byago biva mu bihugu bikomeje kwitwara nk'abanzi muri iki gihugu. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Shah Harerimana, ngusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.